आनबदमु रिपोर्टिंग सिंगी मफम सिंग द सरकार न पाइखलिबा स्कीम सिंग कानबो फंगदबो मियोइ सिंग द मपुंग फाना फंगद्रे हाइना चीफ मिनिस्टर एन बिरेन फंगदोखरे प्राइमरी हेल्थ सब सेंटर अमदी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर सिंग अपग्रेड तौननबा कैबिनेट न वारेप लौरे हाइना हेल्थ मिनिस्टर एल जेंटकुमार न फंगदोखरे था तरुक की मनुंग दा मियाम का पुलिस का लेनबो मरी सिंगथाबा याना फगलहनबा गमले हाइना चीफ मिनिस्टर एन बिरेन न फंगदोखरे अमदी कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट के आइलैंड ब्लॉक की लमगी सरुक सिंग खुलगी लमनी हाइबिगी मरी लेनबा से सांग पुथोकननबा एसडीओ आइमोल ब्लॉक ना खुंजा सिंग खंगलले खुरुंजरे मेंग ताबिरिब सिंग तराम नोक्सबलोना पाउ सननो पिजरे सिंगी मफम सिंग सरकार पाइखलिबा स्कीम सिंग कानबो फंगदबो मियोइ सिंग मपुंग फाना फंगद्रे हाइना चीफ मिनिस्टर एन बिरेना ngasi सिंगी लुसिंग सिंगी उनबगी थौरंग मरि लेनर पांगथोपा पाउमि सिंग उनबा मद फंगदोखरे चीफ मिनिस्टर न मखा ताना फंगदोखिबदा सिंगी तोंगान तोंगान बा मफमदगी लाक्लिबा वाकत सिंग असि अयामना लुखरावि सिंग डिसेबल सिंगी फंगदबा खुदोंग साब सिंग फंगदबगी अवाबा वाकत नवैन तवे हिरमसिगा मरि लेनना डिस्ट्रिक्ट सिंगी डीसी सिंग द पाइखलिबा स्कीम प्रोजेक्ट सिंग दा नौन यंगसिनबा खंगनख्रे अमरोम द सिंगी तोंगाल तोंगाल मफम सिंग द लेरिबा सरकार की ऑफिस सिंग द एम्प्लॉय सिंग कारक्तबगी वाकसु लाक्ले मरि लेनबा डिपार्टमेंट की मकोक थोंबा ऑफिशियल सिंग द मतौ निंतिना तौदबा एम्प्लॉय सिंग एक्सप्लेनेशन कॉल तौननबा खंखिबसु लेरे मियाम की अवाबा येंगलगा लाक्लिबा तांग 15 नत्रगा 13 असे सीएम की लेतलाइरा तेंबांगबा नत्रगा अवाबा तेंबांगबा हाइना मिंगथोनबा स्कीम अमा हौदोलगनी स्कीम असिदा मरुइना लुखराबि सिंग अमदी हक्सांगी फिबम मियामगा मिमान नद्रबा मियोइ सिंग द हेन कुदोंसाबा पीगनी हाइखे हमना कनो तौबा मना नुंगाइतबा मना मरुइना विडोसिंग मसा मसु लेरगा लाइक तमन मंगमदे खोटे हाइबुगुम्बा मवादे सिगबा नहा अदगी डिसेबल्ड ऑल एज अदुगुम्बा सिंगसे अदुगुम्बदु नमना लाइ मरुइना युम साबियो एने हम तो लाक यावे युम लेतबा हाइदार पीएमए अदु युम सि हयेंग आई मीटिंग कौरी PMAY की सी हाना खलम्बदा सोइब्रा नीडी पीपल्स द योगदबदंग तौब तसेंग युम लेतबसिंग द साबिनबगी पोसी योगदबदंग ना युम लेबसिंग द लौसलमबगी ममी खरताय अदुना हयेंग सी विदिन 2-3 days द डीसी में हम मीटिंग हम कौरी कौरकांदा हाना की PMAY की स्कीम द ममिंग द यावरिबसिंग दो रिव्यू तो होलगा needy people singa taseng laiteba singda yahunaba Health and Family Welfare Minister L Jentukumara Manipur ki tongan ba mapum da leiriba Primary Health Sub Center Primary Health Center amade Community Health Center sing upgrade tawnaba lengak asigi cabinet mi phamna warep lore Imphal West District ki manung san leba Mekola PAC she sigi thakta ongkhalagani Senapati District ki manung san leba Mau Community Health Center Subdivision Hospital da ongkhalagani haina ngasi National Health Mission Manipur na senduna Jenims ki auditorium da pangthokpa Kaya Kalaf Award Yanthopagi Thorum da Fondokre ngasi ki thormaduda Health and Family Welfare Parliamentary Secretary S. Subhasandra, Health and Family Welfare की Secretary Suman Singha, State Mission Director Amade Director Health Service Dr. K. Razo Amade, Jenims के Director Professor T.S. Bimona Mathang Sitna, President Guest of Honor Singh Oike. Ngasi की तरमदु द मणिपुर की तोंगान बा District Singh द लेबा PAC Singh द Award खोसिनकी मणिपुर पुंबगी ओइना ख्वाइदगी लुना ना लेबा CAC Singh की मनुंग दा माउ CAC ना कया Couples Award Health and Family Welfare Minister L Jentukumar na lupa lakh 15 gi sel gi managa loina na khosinaki district wise ki oina PAC sing da warsing phankraba sing di district gi oina PAC lemupokpam Sosampur district ki Bihang PAC Imphal East ki oina Manipuri da leba Urban Public Health Center Ukol district ki oina PAC Jesame Imphal West ki oina Mekola PAC Tawal district ki oina Nongpok Sungmai PAC Tamil district ki oina PAC non funky Health and Family Welfare Minister L Jentukumar Fondo Kibida Lenga Sina Health Sector da and Baming Tamduna sing Manung Hanjin Momafam Singda and a lang bagi Kudongsa Fanganaba Honabagi Saru Oina Manipur Oina Air Ambulance Atumatamda Honor Honare Atumatamda Helicopter Manipur Sarkar Lane of Torang Tore Barki Oina Hanbe State Oina Manipurna Air Ambulance Service Horagani
आयुष की डॉक्टर सिंगना सिंग मनों हंजिन मफम सिंगदा लेरिबा म्यूई सिंगदा हकथेंग नना सतुना लूना ना लेननबा अवेयरनेस पीबा मथौ ताई लूबा नान ना लेबना म्यूईबगी ख्वाइदगी नादा येक्तन लेनबगी अहानबा खोंगतांग हेना फोंदोखे Honorable Chief Minister, I will go to the hills and I will not only go to the hills but go to the interior part of the hill, meet those people who are living in the interior part of the hills. Mangdale you meet the ungaru so kya mot ke du yeng so mot paton maram ko tane leina no paton be adu gamatu mot pa je fatte ko na I say please pass on this message. I use come to the doctor sings I will be I ba you talk on ha shu ha ye talk on था तरुकी मनुंगदा मियांग पुलिस का लेनब मरी सिंगथाबा याना फगलहन नमले हाइना चीफ मिनिस्टर एन बीरेन फोंदोखरे वाफम असि मणिपुर पुलिस लिंकट खिबगे सही साम कुनमंगा मपुंग फारकपगा मरी लेना पांगथोकपा क्वासी सेंटरनरी फुटबॉल टूर्नामेंट लोइसिनबगा मरी लेना मांगना फोंदोखबनी पुन्ना टीम कुनगा मरीना सरुक यादुना डिस्ट्रिक्ट खुदिंग पुलिस यूनिट सिंगना सरुक यादुना पांगथोकपा टूर्नामेंट असिगी फाइनल दा थवाल अमदी कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट पुलिस टीम ना इवालेस डिस्ट्रिक्ट पुलिस टीम बु पांसिल अमा सिनोदा माइथुपीदुना थवाल अमदी कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट पुलिस ना चैंपियन ओइखी सेकेंड रनर्स ऑफ द कांगपोपी डिस्ट्रिक्ट पुलिस ना ताबग लोइना सेकेंड आईआरबी ना बेस्ट डिसिप्लिन टीम ताखी लोइसिनगी थरमदुदा YAS के मिनिस्टर लेटपॉ हॉकीफ PACD मिनिस्टर एल दिखो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी के बासुम अमदी एल सुशिंद्रोन सिंह म्यूई सिंह सुराखी चीफ मिनिस्टर एन बीरेन मखाताना मणिपुर पुलिस का मियामगा हेन फब मरी लेरकपदगी ngасidi थोनिंगदब थोदोक वाथोक थोकपो मतमदा पुलिस ता मियामना मतेंग पांगबा हौरे हेन फब थाकता मरी फगतनाबगी मखाताना होनखिगनी मणिपुर की फुटबॉल चौखनबगी दमकता आर्टिफिशियल टफ मरी मंगा थादुना सेमगतनबा थौरांग लेरे हाइखि नोंग दारसो दम सानबे याबा नुसा सासो सानबे all the whole season से practice हो गया भाई दार अदो किदा आई डेवलप तो दे हैना आई ले पे है दारे अदो आई मसी बता ले जाए एसोसिएशन ले रिलेशन से कर रही मांग चले नहीं सेंसर होइना गवर्नमेंट द प्राइवेट प्रोग्राम द एसुम बमन तो ये पैसे तो होकर तो कई तो ये सी मतलब होइना गवर्नमेंट प्राइवेट प्रोग्राम लेबिरी में होल एसोसिएशन में पूरे ले से स्पोर्ट्स करिकली चलाइबा टूर्नामेंट तो प्रोफेसर या हमारे एसोसिएशन ने वही तो बोली स्टेट गवर्नमेंट ने तो इसलिए कोई सुपर कोगी गुम्बा करिगुम स्कूल की लेवल दे लेकर तो इसने तो गवर्नमेंट ने तो दिया जेबो अदो मासी गुम्बा खरा पे कोऑर्डिनेशन लेहनेगी कांगपोपी डिस्ट्रिक्ट के मनुंग सनबा आइलैंड ब्लॉक की लमगी सरुक सिंह खुलगी लमनी हाबिगी मरी लेनबा से सांग पुथोकनबा SDO आइलैंड ब्लॉक ना खंगलकपदगी मतुंगिना ngasi सिंगमरुंगदा लेबा ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट ता ब्लॉक असिगी मनुंगदा लेबा हेडमैन सिंह विलेज अथॉरिटी की ओइबा मिफम पांगथोखरे सदर हेल्थ सेफ एसोसिएशन सेंटर पांगथोग मिफम दुदा खुलकया की खुलाकपमदी विलेज अथॉरिटी की लुसिंग क्या सु सरुयाखी हाइबा आइलैंड ब्लॉक के मनुंगदा लेबा खुलसिंग असि रिजर्व फॉरेस्ट एरिया नते मसा मसा की लमनी हाबिगी मरी लेनबा डॉक्यूमेंट्स पुथोकप ngamdrabadi हाइबा लमसिंग असि रिजर्व फॉरेस्ट नि हाइना सरकारना लौगुनी हाइना खंगलकपनि हारि सदर हेल्थ सेफ एसोसिएशन की प्रेसिडेंट तोंपो किबगेना मतम सांगना खुंदारकलबा लम असिदा हंदक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मखोगी रिजर्व फॉरेस्ट ओहेननाबगी मोंगदा लाक्लिबसी अंगप फावी मणिपुर सरकारना सिंगी प्रजा सिंगी याइफनबनि हाइदुना मतम मतमगी पॉलिसी कया सेमलकी पॉलिसी सिंग असोइबा कया यौरमबदगी हंदोखिबा यावकिदबा नते हंदकसु आइलैंड ब्लॉक असि फॉरेस्ट की एरिया नि हाइना फोंदरोकलि हाइखे सिंग मसे खरा कलपा से हाइवे याने टेंटेशन खरही तने बोलबा अदुगा इकोई खंगै द पॉलिसी मता मता असि एकता इंट्रोड्यूस तोनो बोलबा एक तो ओइसु करी तो ओइसु बिल ओइसु मरम ने तो ट्रांसफर सिंग सेक्शन दवे यादबा मरम दिना इकोई एसोसिएशन मयाम से बिल खत से कई अदु मनु वेना इकोई कॉमन प्लेटफॉर्म जाकी जाकी नतबा असिगुम्बा अमले तबतनाई फदे है ने खतरा मासी से खरी Juvenile Justice Care and Protection Act 2015, POCSO Act 2012, amadi the Child Labor Provisions and Regulations Act 2016 da yumpam oiduna child rights gaps and challenges in northeastern states haibisida result gi thakta khana nenaba nomi goiba thoromama ngasi hotel grande da pangthokre National Commission for Protection of Child Rights NCPCR na sponsor toduna Manipur Commission for Protection of Child Rights amadi Social Welfare Department punna sinor pangthokiba thormatuda Social Welfare ki Minister Nepsa Kibgyan Social Welfare ki Commissioner S Dilip Manipur High Court ki Acting Chief Justice and Kotisor NCPCR ki Chairperson Statuti Cracker
NCPCR gi member Yaswant Zen yauna myokana suraki Manipur High Court ki acting Chief Justice and Courtisona angang singmunitina ngak senana Supreme Court na khongthang kya lokatun lakle haiki Minister Nepsa Kibgiana Haur Libangang Singasi Tungi Yumbini Makoy Aning Bapamba Tunganduna Asuma Maikay Pubi Bamadi Ngapi Sen Bibahibas Tangay Fade Haur Libangang Singna Apaba or Pahibasi Lebaki so upon Haiki. Our children today, if we don't protect them today, my friends, there will be no future for all of us. I'm sure that we all come up with solution today and bridge the gaps and challenges that we face while working for the welfare of children. Calling weavers and artisans Hyperpandamda Ministry of Textile Government of India na October 30 October 33 forward Satagadaba Hatskala Sayoks Civil Thorum ngasi Palace Compound leba Manipur State Film Development Society gi hold hodokre ngasi hodopui tormoda Lok Sabha gi MP Dr. T Mania Manipur Handlooms and Handicraft Development Corporation Limited ki chairman MLA S Rajen Yaskul Kendri gi MLA T Setraberta Kerau gi MLA L Rameswar amade Development Commissioner Handicraft Governments of India gi Assistant Director Sanjeev Kumar na Singmana athoba mithunglen sing oina sarwaki Taronga Mari Lena MP Dr. T Mainana Textile, Handloom and Handicraft ki pothokta GST ase compulsory orakpana weaver amadi artisans singna masibu khangnaba honaba tangai fadre sarkar gi employees sing hokbal sing ani taramari dagi pension scheme gi kanaba sing kakrabasu weaver amadi artisans sing gi oinadi pension gi senpam phanganbi khudong saba legidori maram asina artisans sing amadi weaver singna pothok puthok na ba honabada thawayang honabiu haina arfil tokhe Senpu's Bibiruno, Aduga, Puga and Sapiruno, but in the Labor Yara Sinma Latin Hazariva. And the Ganamas and Puga Laga, Angamagra Pibiraga, Cinema Demo, no Haragata, but the singer Kanakanda, some Kalaga de Sahiam, but they did not do Kanda. Other the smite of the Sendo Simaga, left of any, but the left of any, and this is the Nano. Manipur Information Commissioner, Department of Personnel and Training, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension Government of India gi matingalunena tha sigi manga dagi satarkiba right to information gi seol gi thorum lamjan sanglel da ngasi lotion kre lotion bi thorum da Consumers Affairs Minister Karam Syam MLA Dr. Radhesh Syam Yumnam Manipur Information Commission gi Commissioner TS Ibobisu Surgaki Minister Karam Syam na apabalenga ama lehanbaga loinana democracy gi mapangal hangat hananaba right to information act sizinagabani Transparency amasung accountability leinanaba RTI gi activist singna lorbe thodang apen ba phongdoladuna activist singna thamoi singna changsilabadi kunai si semdok pangamgani RTI activist singna apanba amadi kudongsa ka gi marakta loriba thodang asi akiba yawduna makhata na sathanaba afil tokhe khangini o ini aduna right to information se akoi da transparency lerba accountability lerga sigi department je leitras yae District Handloom and Textile Office Imphalis na Sinduna Handloom amasung Handicraft Delivery Scheme Mudra National Handloom amasung Handicraft ki Development Program gi matangda awareness toromama yumnam kuno gi community hall pangthokre toromaduda Handloom and Textiles Manipur gi Director Lamli Kamai District Handloom and Textiles Imphalis ki Project Manager P Meena Kumari Isangwi Hani President and Rajendra Susuraki Wangoi Higher Secondary School da ngasi khana chaina bagi thodokta mahiroi asopan yaukre hari ngarang school asigi student union na mahiroi nupi masa amada nungaitaba wahi wata sizinaki haibagi wahauda ngasi mahiroi nupi masa adugi imung manung laklaga union gi mahiroi sing puramani hari warusun purakna ba khonari ngaida mahiroi sing na irang haurakpadagi police na control tokhe Tamenglong and Longmai District Citizens Welfare Forum gi ngasi phamkiba miphamna National Highway 37 da satharamba block amasung National Project sing thingbi kongjang handokna ba warep lore hari Chief Minister na local MLA Samuel Jendai gi kuthang da ADC Tamenglong gi tabak thorom sing mapung phana sathaba yana na ba tangai fadaba tabak sing local lagani haina thajaba pibadagi kongjang asi handokibani Hauji makha da ba pau kemam lak tingai da temna brang tang lominase
Irujo Coaching Institute. Admission open for 4-month CBSE comprehensive course for class 9, 4-month CBSE revision course for class 10 and 12. Class commencing from 11th October 2017. Class timing 4:45 to 7:30 p.m. Features probable questions, discussion, previous year's questions, discussion, study materials, worksheets, practice test series, mock test, performance assessment for its students. For details, please contact Irujo Coaching Institute. Contact number 81310-25634. Suara jengge. Ture, hai ture. Kali naman to teacher. Mujhe kali gauza. Sidi yoshi na nin hai. Matsigi yoshi di tata tiskoni ne. Adudi sanagi mahut yang na sinwe yamdre. Iramdam Manipurda, Iramdam Masigidamukta Sajabani. Sangai Teng. Afaba Makalgi LLDP ina Sajaba, Yansinaba Polam Yaudaba, Sangai Teng, Pangbigani, 200, 300, 500, 750, 1000, 1500, 2000 liters Sanba, Sahi Taragi guarantee Galuinan. Lismart Industry na Putok Saba, Sangai Teng, Season Abiu. Aigi Tamoina, Achit Pathazaba Tamsari. Sri Manipuri Jewelers. Yumda Sumlay Raka, Kandanadi Kanarui, Enguna Luna, Tina Kraven, Wakal the Wagano. Lao, I could do Pasaminasi. Miam get Pamba design Kudimu, so we didn't apologize. Sri Manipuri Jewelers. Break Matunda, Taranong Seri Makadaba Pausing. Hadak Indiana Yumbu, Iduna Pangtok Liba Sahi Tarataret Makagi World FIFA Cup the Manipur Masa, Nepal Yorwa Sigi the Mak Saktok Say Haina. Ngarang New Delhi Jawaharlal Nehru Stadium the Sanakiba India Madi Colombia ki match jengba lakpa Manipuri masa singna ISTV News ta phongdolongki maphamadu leribai khoigi ISTV News ki Delhi correspondent Roses na pirapur report ki matungina match adu yengba lakiba Manipuri masa sing marktagi Manipur gi masu teret ki phiral paidun lakpa yauki International ki thakta Manipuri masa sing football sanabada yarubanina Bharat Sarkar amadi Manipur Sarkar na Manipur gi football sanor singi dama khalaga International ki thakta sanaba yaba football ground ama thamanningi haina phongdorke International level ki stadium go to mala haningi kaino di aseng na Manipur ga Colombia sanaba go kaino di player playing 11 da nifan khoi de khan baje manga last time ju manga field da torini do yam pro to ngi Manipur ma cha moina Emerging and re-emerging plants diseases in Northeast India challenge and strategy haibasida National Symposium ama ngasi ICAR Pangtokre ICAR na sinba Toromaduda Deputy Chief Minister Y Joykumar CAU gi Vice Chancellor Professor M Premjit ICAR Imphal gi Joint Director Dr N Prakash amadi ICAR gi Principal Scientist Dr I Megachandra Surgaki Deputy Chief Minister Y Joykumar na Northeast State Murwina Manipur da agriculture da ahenba ama lehenduna sathok hengat hanaba government gi thorang lai Climate change na plant disease kaya lerkwasi thengnaduna sathok hengatnaba farmers sing honabasangi haike actually will convert this into action are the farmers so there is need to have a proper interface between the scientists and the farmers so that whatever knowledge or whatever studies worked out are really carried out and are really implemented on the ground. Let's try to work towards that and try to bring a change in the Northeast. Tungda tongan mapam singda KVK na sin na pangthokadaba gardeners skill training program ge manamathum sing yan thoke Sayesigi National Award for Senior Citizens ke Creative Arts ke kangupta singamathak yumnam lekai lai koluptagi Yumnam Rajendra da piduna kai khumnakre ngarang New Delhi ge Bigyan Bhavan da pangthopa thoromamada Manasi India ge President Ramnath Kovind na khusinaki Manasi da seloina lupa lakh anil singyang kai swaitu namade momento yauri Rajendra na theater ge lamda lawriba thodang bu sakam boina Manasi piduna kai khumnarkibani Mitay Mayag Resource Center Malayam gi Mitay Mayag Diploma Course may paklub sing manamatum yang topagi Thorom Manipur Press Club ta pangthokre Thoromaduda amuko gi advisor K.T. Rahman UCM gi Vice President Sunin Karam Center gi President T Mahendra Susugaki
Sahi Marirongi Angang Nupi Masa Ama Sahi Yang Mangarom Suraba Mio Yamana Nupi Bigi Kai Kumnaba Mangan Biram Hari Taudo Si Yaninto Pondotuna Top Konang Makong Mayang Lambam Lapak Nupi Singna Wakan Mipam Setagre Taudo Si Senariba Mio Sing Maming Tonagum Tes Kumar Top Konang Makong Maning Lekai Digini Hari Matik Chaba Cherak Bibiro Maje Lekai Sidagi Lop Tantopa Mari Lainaba the police Dagi Hen but Lady Dana Aduna Adagamba Cherak Bibiroba. All Manipur Women's Social Reformation and Development Samaj Amadi Surasampur District Nupi Samaj Ka Punba Mipamama Surasampur Maiti Lekhe da Pangthokre Mipamaduna Lamdamasi Nupi Singilisa Sajat Pijet Saksa Amadi Nupi Gi Kai Kumnaba Fangnanaba Mangthar Ilba Saktam Kanbada Maira Pabi Singna Lopham Thokpa Thodangi Matangda Kumna Khanakhe Bisnupur District Hospital da Premila Kobi Nupiama Laikidabagi Matangda Imung Manungi Mui Yauna Mui Kiana Doctor na section Dabadagi Laikidabani Haina Hospital Ge Sarukra Amangata Tuan Kiba Amadi Doctor Amadi Staff Singda Kihanba Tongbu Yaning Daba Pong Doctor Hospital Sigi Doctor Singna Tabak Lepagi Kongjang Sangsingani Haina Torbadu Miam Yanglaga Handokuna Black Bears Oina Tetuna Tabak to Hokre Wangoi Kendrick MLA Olukoyamadi Health Services ki Director Dr. K. Razonangasi Yangthang Primary Health Subcenter ki Pipam Yangsin Kre Subcenter Sigi Soksin Bapipam over the MLA Madi Director na Angako Kre MLA gi Kongsat Aduna Samuro da Leba Primary Health Center Amasung Wangoi da Leba Community Health Center ki Pipam Yangsin ki MLA Lukoina Hospital Nama Lerga Darkar Oiba Polam Sing Amadi Awat Apa Sing Lehananova Mapung Pana Pakat Payaba Tabak Sing Maki Makai Digi Honari Maki Makai Digi Su Sarkar da Taksindana Health Sector Fagananba Hona Hangani Haiki Yadarba Dumba Tangai Fadaba Hospital Mum the Pidaba Yadarba Machak Sing Dudi Koyari Makaidi Director Sumashigi Responsibility this way Logi Kani Havagi Tajas of a pause Ado koi makha tana su topa da leriba kendra sigi dispensary sing awara pa kari karase koi step by step koi ngasi mak loina mang natraga su mathangi schedule da mung semjaraga lepcharaga koi visit chachabagi tanja adu masu amu koi logjaki gani Director Kera Zona awara pa sing sabsana yangsinduna mengsinna bahonari health worker amadi asa sing pipam thokpa allowance sang naina pina na bahonari haike Langthak adagi koi instrument sing sisu laidabasi matam kara kuire hani matang sum hani palam sarkar amading director sing sina koi khuzukrai sing si khara lebiramdre masijo ai akan be action lokhlaga ai matang laidaba tokjagi Ngasi Maleng Mapan Sin Thungna Pangtholiba World Mental Health Day Thorom Sangange Usekon Airport Leba Center for Mental Hygiene Office Pangthokre Mental Health in Workplace Hybrid Team the Pangthokba Thorom Aduga Mari Lainana Social Welfare Ge Disability Ge Deputy Director TS Dilip Kumarna Mapung Padri Wakal Ge Laina Asi Lang Laga Kokpo Yai Langmu Matamda Imu Manungi Mui Sing Medical Staff Sing Amadi Akoi with the Leminari ba Mui Sing Suba Todang Lay Wakal Laina Naraba Mui Singa Misa Mamaga Self Manaba Hak Lay Normal Oiba Mui Amana Fangliba Hak Sing Sap Manana Miman Nadraba Mui Sing Asida Sufangani Haike Every society amada himbaka changiba mi amana changiba into jeti sufficient goods man say must disability amada su a to jet khambaya because of that the same rights chamana right among the disability as well as ability also Amarom the Thoromasi Legal Services Authority in West na Sinduna Airport Leba Center for Mental Hygiene da Nongtilgi Matam the Pangtoke Toromoda District and Passengers in West M Manos Kumar Center Sigi Secretary says Pisak Masana dies the Pamduna Surgaki Center Asida Leba Mui Singda Legal Services Authority Makadigi Pirol Kudol Tamke District Passengers M Manos Kumarna Kanagumba Imungi Mui Singna Miamga Miman Nadaba Mui Singbu Maralaitana Maralama Pesinduna Jella Tamnanaba Hotnaba Yaudubnate Ahalaman Singna Mokui Masa Singbu Senabatan Badagi Zelda Tamjinbane Masia Sumba Tabaknate Manipurda Mental Health Ki Matik Sub Hospital Lehenbu Matari Center as the Legal Services Authority Makadigi Legal Health Clinic Ama Hangdok Naba Honargani Haike Manipur Legal Service Authority Logi Maranda, we were seeing that we were last year, that Logi Maranda Kananda. Logi, we had a people money, I say, 100 about. But Shai is a Singapore, he comes to Balam,
Manipur Women's Foundations amade Legals at Clinic Yaripok anina sinduna World Mental Health Day Torom Tawal Faudal Leba Imida Public Academy de Pangtokre Torongi Saroma Oina Class 7 Pawi Manung Leba Mayru Singi Layapa Sangdam Naba Amasu Pangtoki Sangdam Naba Aduda Makomotang Tarva Sing Aduda Manamatum Sing Toki Tormaduda Manipur Women's Foundation Gi Secretary A.K. Nirupama Yarapo Police Station Gi OC MD Zahiruddin Scholasigi Headmaster Mahmoud Hassan Susuraki. Self-Employees Finance Investment Tawalgi Omlok Suba Foundation Day Torom MMRC and Unity Park Kambok Pangtokre Tormaduda Managing Director Sunday Koizam Head Office Tawalgi Chief Muktamala Kaksing Branski Manager Nirmala Susuraki Tawak Pazina Toba Staff Sing Kangatuna Manamatum Sing Piki. Kebulamja Police Station gi manung senba Thangalawai Kumal Lekaida ngarang numidang pung Nepal minute kuntrarong tama matamda yumama maine tumna sakre ina kupa yumadu electric tagi horokpa maine sakpo oramba yai thajanare mai sakraba yumadu yangambam kalasan kawami amagini yum mai sakpa matamda kalasan gi loina bi sawba mathanta lei hari Moirang Fair Service ki mioi sing lak tuna mai kanwi thawak sathake mai sakpa dur sorakna lupa lak mari ronge malchang mangkre thawdok Adugi matang da kalasan gi loina bi sawna wa phom ka phom roke Sidani apa? Udani. Kenapa gitu? Sandari. Ini apa mari? Pwede ho male ba? Oya si koi pasaka apa thanani? Kurana ka thago mai ka nati ko khodi. Misa sanga pa hago ro nan pa na ne se tare e ba ko. Na hago ro na. Ba na di pho ho ba ka ino na. Mai ngane na bare ba. Misi ngar pa na. O tara sa ko ni sanga sikta. Sikta ko ni sanga tara sa. VDF Singi Pitok Tan Leriba Thani Torop Laklibang Taratro Fog Manunda Pitok Trabdi Matang Numitagi Matam Kaktana Tabak Lepagi Kongjang Sangsalagni Hari Ngasi All Manipur VDF Welfare Association Namasung District Singapun Ba Lusing Basing Puna Paminaduna Kanar Matunda Ware Asil Lowani Hari M Shumadi Kadana Puna Sinduna Kunaida May Kawasinjak na Piriba Patava Sing Matanga Mahiru Sing na Puna Wakal Taminawi Torma Kaksing Higher Secondary School Pangtokre Tormaduda School Sigi Principal E Sursan Kada Kaksing District President S Nena MSU Kaksing District President Prabin MSU Mayailu Sengi Library and Information Secretary M Prabin Susurwaki Kadage Finance Secretary Gitchendra Mangang Amadi Vice President and Dorena Resource Person Wiki Nigol Sakoban Naxil Loina Miamna Posay Labor Kudong Sanano Amadi Lambigi Aso Open Toktano Panamda Visnupur District SPMD S Diogi Lamjing Makada Moirang Police Ki OC Anil Kumarna Lusingduna Moirang Ketel Singda Dukan Pamli Basingna Put Paki Matakta Posay Tamduna Yon Basing Tinkre Say Noriba Angang Singna Gari Tobada License Spider Basingsu Drive Sataba Hokre M2 Wangway Amadi Kumbi Branch Hangdokre KA's Madhumangal Maitaibu President Y Singkai Ngan Bubu General Secretary Khankre Hauzi Amuka Natim Brematan Lomina Kisi Changi labor sort for the producing at the Akcham Chotarba, Tuma Java Yarataba, Kung Hama Narataba Singitaba, Amatanara by the Jolip Sire, Amazon, Jolip Capsule Changinis Neville. Chacoba and Diwali sales from Mobile Furniture. Flat 30% off on all furniture items. Hurry, limited stock. Mobile Furniture, Wakatel near Ifal College. Introducing Tata Nexon. It takes the SUV beyond the next level. We call it Level Next. Tata Nexon. Level Next. Bookings open now. Lingsin Bidau Hangzaragani Khadimski exclusive showroom Thawal Bazaar Amadi Kaksing Bazaar da Lakliba October Gitang Taramarida exclusive discounts ka loinana. We welcome you all for the soul of India.
beneath 100 meters from the Earth's surface, naturally filtered through saline stones, pure, clean, and healthy water. Amuksyon na tram noksari makhalaba pausing Pripak Progi ni Pumathoy Suba Red Army gi Rising Day gi thorom asigi CSQ STF NCTF B1 B2 B3 amasung B4 gi mafam singda pangthokre hari Luf asigi Publicity Secretary gi Serol mena CSQ da pangthokiba thoromda Luf ki chairman athoiba mithunglen oiki Best Area 2 da Wesagi Yolop Taragi Lusing Singna Sarwaki Tormaduda Red Army gi Chief of Staff and Rakesh Mite NSN के नगा आर्मी के कमांडर इन चीफ TS कुमचोफ KLO के चेयरमैन जिबोल सिंह कोस PDC के चेयरमैन JK लिजांग NDFB के जनरल सेक्रेटरी B फायरेंगा अल्फा आई के असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी जिबोल असोम NLFT के ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी सचिन बोरो RPF PLA के SCA S अंगम्बा MPA UNLF की CO Wakaiba MIL KYKL की CO Raghunath MLF KCP की CO Kabo Ngakpasu Surgaki Mafam Kayada Pangtokiba Tormasida Surgaki Lusing Punam Amadi Lami Punapu Pripak Progi Mike Digi Tagapa Pondrole Died Bisnapuramadi Red Ribbon Club Taida Anina Zenemski Blood Bank Kusum Naduna Rural Area Women's and Child's Education Development gi Miang Makada Voluntary Blood Donation Camp ama Bisnu Zim Bisnupur Pangthokre Camp aduda institutes asigi nupi training sing amade Red Ribbon Club ki Mui Nipuromna EPK Agricultural Technology Management Agency Tamilong District Sinduna Nomi go oiba lomi singi exhibitions kam interaction program ama none part 4 Peace Lands Community Hall Pangthokre Tormaduda SDO Hawksongs a Arjarat Agency Sige Project Director W Inaubi Lomais Paigi Sermons di Kapudai Susargaki Exhibition at Pune Stall Nepal Nasargaki Best Farmer Amade Stall Award Sing in Toktan Puning Tawatki Matam Sangna Tamilong District Mai Fangdabadagi Miamna Kam Tengna Awaba Mayoknare Mai Laktabana Maramorga Ngasidagi Tamilong the Pauxi Sing Fongnadre District Headquarter led by Media House Ohumna Kudong Sadaba Asi Kohandriba Fawa Tabak Lepaki Kongjang Sanction Cray Mai Pangdabana Maram Orega BSNL Broadband Susana Akabi Pire Machine Tabak Torom Kayada Soba Setting Pire Hari Indo Mamar Lever Union Moregi Office Mangasi More Ward number 1 da Laiba Gamong Bang da Hangdokre Tormaduda Indo Mamar Friendship Chamber of Commerce Moregi President IS Benjamin's Matena Union gi Office Hangdoke Tormaduda Lever Singi I Card Singsu Yantoke Union gi Thau Puba Singamade Lever Kana Sargakiba Tormaduda Benjamin Matena Haikibada Moriasi Yamamori Mopamamo or Kadabana Lever Sing Nasumadu Kana Sing Lona Hona Gadabani Lever gi Hak Sabchana Fangana Honagani Haiki Oina Fongdaba government Trapteki Hak Moigi facility Mam Pongan Nabashi Equina Nashidi Honaraga Moi Mayamshi Awa Kenuma Mayamshi Equiting Equina Mating Paraga Moisi Mahani Habi Sim Pudam Sida Equina Office Hamzabani Hojimakata Nasi Sanawi Paul Lobise Ngasigi Sanawi Pauda, Thasiki Tang Anidagi Mari Pauba, Madhya Pradesh ke Dhani, Marius Guardians, Adatal, Jabalpur National Estate of Federation ge Miang Makada, Madhya Pradesh Estate of Federation na Yumbo Idun Pangtokiba National Level Estate of Championship da Saru Yaruba Amadi, Champion Oraklaba Manipur team ge Sanoi Singh, Ngasi, Infal Airport Mian Okre. Laglaban November 30 Taranto Pova, Madhya Pradesh ki Bhopal the Pangtokaduriba, Hompom Doi Suba, National Games ki Say Taratare Makage, Nupa Masamusung Nupi Masage Athlete, Event Saru Yarugadaba, Tongan District Sindhi Mahiroi Kun Kangale Haina, Directorate of Youth Affairs and Sport ki Joint Director KS Pramodana Tadropaserol Manakangle.
Ngasi Youth Education and Sports Affairs Departments of Koki NP Manipur Sinduna Tamilong District ki Toksiam Subdivision ki manungsanna leriba Faitols Village ki football ground da team taragatarena saru yaduna Manmasi Brotherhood Football Tournament Jiribam ki MLA MD Asauddin Hodokre Tarunga Marilena MLA na tournament sina ekoi amatani haiba wakolol pibangam lagani masina community khudimukta awareness piribani haiki. All Manipur Football Association District Football Association Tamilongi oina referee kananabagi pangthokiba referee fitness test amasung grade examination da mai paklaba mioi taramari gi ming lakthokre pass torba referee taramarina tongan ba tournament amadi match singda conduct toba yaragani haina association asigi assistant general secretary na tharopa serol man khanglakli amromda Tata Trust na sponsor toduna Manipur gi oina tongan ba grassroots center singda angang singna masa gi passport size photograph ani makoi gi coordinator singda pisin lakna basu khanglakli. All Jiribam's Sports Association Sinduna Jiribam Government Higher Secondary School ki playground sathariba Tarak Suba 3rd Division Football League 2017 gi ngasi sanakiba match da PSG na YDC bu goal ama simnoda maithiba pikre. Manipur Mountaineering and Trekking Association gi nauna thau pugadaba President amadi General Secretary oina mioi taraga humdoi yetnaba yaw dana khankre. President na Bijoy Kaksing Tapan Organi Aduga General Secretary ne as Jiten Mangang Organi Haina Mikalasigi Returning Officer Okiba Bijay Yumlem Tadropa Serol Manakangli Manipur MSR Bodybuilders Association Sinduna Anirik Suba Fitness Nepal Suba Mr. Masung Marak Suba Miss Kanglipa Bodybuilding Championship Laglibo October Kungamapalda Infalgi GM Hall Pangto Lagani Saru Yanimba Singna Thasigi Kungatro Fog among the Pompisar Naba Kanglali Sports Authority of India Specials Asia Games Center Kumulampaki oina tongan ba masana taragi oina sahi taradagi taramari fawgi manungda leiba haithoi singthoreba sanroi sing kangatuna takpi tambigadori tongan ba masana sing adudi boxing fencing judo karate do wushu weightlifting wrestling shooting gymnastics amadi swimming amasung diving ne akuba marol CSAG Center dagi khangbayagani hare Makataba Sanabagi Pau Boya Ning Tozam the Pompigani. Match conduct Tokiba Center referee decision Yaning the Badagi, Sagolbal United ki supporter singna match luar Bamatunda, match conduct Tokiba Center referee Arunda, Akan Bamong the protest to Budagi Irang Tokre, Irang Adu Cobres Tokiba Pomising the Pazitabo Wahi season Natuna, camera Lobuda Ating Bapikiba Tongasi, Mikey Kiadagi condemned thoroughly. Kumuksham Ingosa Singh Memorial Trust and sponsor Toraga All Manipur Football Association Sinduna Mamang Thagi Tang Toruptagi Manipur gi masak narba team Taranitho na saruk yaduna Kuman Lampak artificial tap ground sa Tarakiba sahi sigi Taranitho Shuba Manipur Steliki ngasi Imphal gi mapal kangimungda sanakiba ahanba match ta klasa kainong na Young Physic Union Lalambung bu goal ahum sinoda maitiba piduna Sathariban League asida point kunmari phangduna mangjin thaduna satkre Match asida mai pakiba klasa kainogi goal singadu N Sushil Kumar Jerry Honest Mas Pulamtena match ki ahan bahaki ahap minute amada sankibani match asida Young Physic Union Lalambung ki sanaroi RK Robin amadi o Baboida match conduct tokiba referee na yellow card utki League asigi ani shuba match ki sanakibada Neroka Football Club Sangapamna Sagolbal United pu goal ahum sinoda maitiba pikre Neroka Football Club Sangapangi mai pakibagi goal ahum madu Y Gopina match ki kuntare suba Marifunipal suba amati match ki apiba matamgi ahap minute marida sankibani match asidasu Neroka Football Club Sangapangi sanaroi Felix Odili City TS Johnson namadi Sagolbal United ki Olari St Prince will imekada match conduct tokiba referee na yellow card utki Sathariba League asida match nipal sanaba loikiba team sing klasa kaino match amata maithidana point kunmari Neroka Football Club Sangapam point taramapan Sagolbal United amadi M Khabam point taramanga Southern Sporting Union Singjamai point tara FC Jalen Sadar Hills amadi Mudbalain Athletic Kapupi point mapan Nisa Thangmiban amadi Trau Kwakithel point nipan amadi Young Physic Union Lalambungna point anikak phangduna setli
Sathariba League asigi hayeng nungtil pung 12 minute manga chatpada ahanba match oina DM Rauk Sengmai amadi Nako Nambun Mapalga sanagani anisuba match nungtil pung 2 minute nifu manga chatpada M Khabam amadi Nisa Thangmaibanga sanagani District Taramanga gi nupa masagi tim Taramanga amadi nipi masagi tim Tarana saruk yaduna ngasidagi Kumalampak Sports Complex ki indoor stadium da sahi Taramapul makagi nupa masamadi nipi masagi state level inter school football tournament hokre hokdopagi thoramda Youth Affairs and Sports Department ki director and Pravin Department asigi joint director KS Pramoda amadi joint director L Jayant Kumar na thoram mapusing oike Tim Taramangana group mari thokna khaidokna pangthokadoriba pamasagi match singda Tamenglong na Kangpopi district pu goal ani sinoda Senapati district na Tengnopol district pu goal ani amada Ukhul na Thobal district pu goal taruk sinoda Phajol district na Sandel district pu goal ani sinoda amadi Imphal East district na Surajpur district pu goal ahum sinoda maiti bapiki Amoromda nipi masagi sanakiba ahanba match da Imphal West district na Kangpopi district pu goal ahum amada amadi anisuba match ki sanakibada Surajpur district na Kakching district pu goal mari sinoda maiti ba pikre nipi masagi ngasi nungtin sanagadaba Imphal East amadi Tengnopol district ki match da Tengnopol district laktabadagi Imphal East district na mai pakre India से young population India की लेनिबा population से की around 60 to 70% से of the सही याम दबा मरोई न मैं अभी youth हाई नबा group से दा सरुक सर सलकान से दा सिगी population से कर्म मतंदा याम effectively मागी समाज दा कंट्रीब्यूट तौबंग नंबर से कर्म पाने नंबर हरकान से दा मियो एक मखैसी मसाफना वकल फना लेरकान ना अदो मसाफा ब वकल फबाइसी करी न पोरई हन यंगान से दा गेम्स एंड स्पोर्ट्स हम सॉल्व ओसमोय Sahi Taranithoi Makagi Nupa Masagi Aita Championship Series gi singles ki final da Becky Sagol Sem amadi Aswajit Senjamga sanaragani All India Tennis Association gi Mieng Makada Manipur Tennis Association asinduna thasi gi tang mapaldagi Lampenpat Officer Club ki Tennis Complex Sathariba Sahi Taranithoi Makagi Aita Championship Series Tennis Championship ki ngasi sanakiba ahanba semi final match da Manipur gi Becky Sagol Sem na Assam gi Mamanatpur set ani sino taruk sino amadi taruk ahum da maiti bapi tuna final sangkibani Amarom da category asigi anisuba semi final match ki sanakibada Manipur gi Asajit Senjamna Manipur gi Shankar Haisnambu set ani sino taruk ani amadi taruk ani da maiti bapi tuna final sangkibani Amarom da championship asigi sahi Taranithoi Makagi nupa masagi doubles ki final da Manipur gi Aswajit amadi Shankar gi juraga Manipur gi Becky Sagol Sem amadi Assam gi Mamanat ki juraga final da sanaragani ngasi sanakiba ahanba semi final match da Assam gi Mamanat amadi Manipur gi Becky Sagol Sem ki jurana Assam gi Babadas amadi Antaris ki jurabu set ani sino taruk ani amadi taruk ahum da maiti bituna final sangkibani ani suba semi final match ki sanakibada Manipur gi Aswajit Senjam amadi Shankar Haisnam gi jurana Tamil Nadu gi Taizwang di amadi A Anto Rahul gi jurabu set ani ama taruk taret taruk ama amadi tara mari da maiti bituna final sangkibani
Manipur University Sports Committee gi miyang makhada Regional College Lilong Sajing na sinduna tha asigi tang mapal dagi team kunmanga na saruk yaduna college asigi ground sathariba A Pratap Singh Memorial Manipur University Inter College Football Men Tournament ki ngasi sanakiba ahanba match da Imphal College na United College bu goal ani sinoda maiti ba pikre ani suba match ki sanakibada Dam College of Arts na Standard College bu goal ahum amada maiti ba pikhi Hare Krishna madi imung manung sponsor toraga singjamai kangkun sinduna mamang thagi tang kunmanga dagi kangkut tarama thoina group mari thongna khaidukna sathariba taruk suba mangsa tabam iboya mamadi puinabati memorial likam knockout kendra wise kang tournament ki ngasi sanaki ba match ta khundrakpam kendra kangkutna ya school kendra kangkutpu panjil kun tarama thoida maiti bepi khe TMB University Bagalpur Bihar na sinduna University iski ground da tha sigi tang taramanga digi taranipal phau pangthok kodoriba Each Zone Inter University Men and Women Handball Tournament saruk yagadaba Manipur University team gi nupa amadi nupi gi handball sanare kontrani toy amadi course ani ngasi Bihar gi damak Manipur University Kanchipur dagi Assistant Director of Sports Manipur University gi Dr. C.S. Pradip na lamthakre Ais Robindro amadi K.S. Joy Chandrana Manipur University team gi coach amadi manager oigani Tagasari boy hauji makata nang asi nomi kiba inga sai pau lobise ngasi gi kiba inga sa gi pau da ICAR lampel patigi prepa pau gi matung ina ngasi gi khwaidigi sa kiba Celsius degree kunmapal dasmik Nepal khwaidigi ingba Celsius degree kunmathoi dasmik ani Nuksita yawi sing menit gisang ayukda sada marputra Nepal nuktilda sada marpumathoi oikhi ngasigi nong suki bagisang ama 10.4 mm ni loisala putamru posting amukana pijre Singi mafam sing the sarkar na paikali ba scheme sing kanaba phangada ba mioi sing na mapung phana phangandre haina Chief Minister and Birena phangdokrai Primary Health Sub Center Primary Health Center amadi Community Health Center sing upgrade tawna ba cabinet na warip lore haina Health Minister Alexander Kumar na phangdokrai tha taruki manung da miyang ga police ka laina ba mari sing thaba yana fagalan ba ngamle haina Chief Minister and Birena phangdokrai amadi Kangpokpi district ki island block ki lamgi saruk sing khulgi lamni haibagi mari leina base sang puthokna na ba SDO island block na khunja sing da khangalak ngasigi dia STV na piso pau matang slojre meng tabe punopo amukhana khurre